Pristali smo na Bornu. Tako da zdaj se pa naj ta džungelska dogodivščina začne. Juhu! Pa se pustimo preseneti. Ne vemo, kaj nas čaka, ampak kar bo v redu, ne? Jaz se bolj veselim džungla. Prispeli smo v Sepilok. To je malo naprej od Sandakana, malo naprej od letališča, 20 minut. In v bistvu smo šele zdaj ugotovili, da smo vzeli sobo brez klime, samo z ventilatorjem, torej dobri stari časi. Ampak je luštno. Lahko, ker je vroče, evo, se je že začelo, tako bo. Ampak dober štart tega Bornea, v redu je. Artka je ostal, je rekel, dobro jutro, zemlja. A ve kdo od vaju, kaj gremo zdaj gledat? Orangutane. Orangutane? Ja. Da imajo nohte. A se veseliš? Ja, videl orangutane. Zdaj smo pa tukaj v enem rezortu, ki je sicer velik, ampak glede na to, da si toliko bogoj za nogo, da okrog ni nič, niti štacune, nobene druge restauracije, je prav fajn, da je dobro organizirano, ker imaš en tak varen kotiček, kamor se lahko spraviš, če si utrujen, če si zaspan, če te lula, če te kakat, če si lačen, karkoli hočeš, vse informacije imaš. Mi smo se locirali tukaj v Sepiloku, ker so te tukajšnje atrakcije, torej ti orangutani, pa ti sunbears, pa več teh parkov, kjer raziskujejo, skrbijo za te zaščitene rastline in živali. Vsi so tukaj blizu. Nam je to zdaj vse bolj pomembno, kot pa da se vozimo iz mesta s taksijem gor pa dol. A je fina? Ja, v bazenčka zdaj gremo. Danes bo cel dan dežvalo Ja, in zato smo mi šli v Sandakan. ja, In zdaj hodimo po marketu, iščemo durian, ampak ga ne bomo našli, ne, ampak bomo šli na neko morsko kosilo. A ne? Kaj bomo pojedli? ribice. Ribice, tako. Malo pa še prej po tržnici pogledati, pa preživimo dan v Izdika. Le tam je cela riba posušena. A vidiš? Mavlje. Banano, oči do prvo. Is it good to eat? Berapa ini? 5? Come, baby. Kaj si dobil? Hey, chicken. Art, gremo! Tu bi bilo lepo. Šli smo na tole vas, ki so jo zgradili nad morjem, to je čisto blizu Sandakana, Ščije Koispi. In smo šli najprej v eno restauracijo, pa je bilo zasedeno, polno Kitajcev in potem so nas usmerili v tole drugo, kjer so znani po ful dobri morski hrani, tako da zdaj smo naročili nekaj, bomo videli, kaj bo. Je pa tale vasica zelo zanimiva, tako hodiš
po teh pomolskih in gledaš ljudem v bajte noter, kva delajo. Pa je pa vsake toliko časa kakšna gostilna, kak tempelj, tam vmes je bilo celo neki Carlsberg, tablo gor, nek pub, sicer je pa zelo domače, pa zelo umazano morje. Ja. Lahko bi bilo lepo, no, ampak izgleda pa, kot da živiš nad smetiščem. A ta pa kuhajca. Ja. Evo. Jutri gremo na river safari v džunglo, na reko in bomo veliko časa v čolnu, tako da iščemo stvari, ki bodo malo zaposlile otroka, recimo sneki. Oči, a bomo da, a bi to... A je to sladko? Kdo si želi v džunglo, ne reče auga? Auga! Dobro jutro. Ura je 5:30 zjutraj in mi gremo na naš morning cruise. Gledati, kako se živalce prebujajo. Upam, da bomo zbujeni tudi mi. Zelo je zabavno. Zelo je zabavno. Je pa tudi rahlo naporno. Ampak zato pa smo tukaj. Ne? Zdaj pa gremo, ko nas čolnček že čaka, pa da vidimo, kaj se skriva tale džungla. Ko sonček zahaja, se sončnik zahaja. Ja, Mravl. pa me dajo že te. Samo mravljaš, okay. Kaj bomo videli? Opice. Ptičke. Is je nog full excited? A vidiš šopico? A vidiš šopico? The chili is really spread out. Samo malo Stavili po mojem tam. Tako naredila pa prej. Trikrat na dan greš takole s čolnom, zjutraj pa popoldan, pa potem še enkrat zvečer. Vsaka vožnja traja tam med uro, dobro uro ali pa 2 urama. Greš po reki gor pa dol in v bistvu slediš temu, kar ti vodnik pravi, ker on vidi svašta, ti pa ponavadi nič, ne, ker se vse skriva v nekih krošnjah. Ampak pol, ko enkrat vidiš, je pa noro. Dekat-dekat sila taligang mo to. Ouch. Samo vratic. The GPS collar and the neck of the elephant. Gremo na sprehod
po džungli z našim vodnikom. A te bo zdaj malo žaljen. Evo, zakaj? Ali gremo zbrati škorničke. Gremo. A bude te. Umazanico. Oči, jaz vam moj cito zelene. Kako so, Lila? Tukaj pri prskih ni tako dobri. Tišija? Malo, ja. Zelo poln urnik imamo tule. V bistvu zjutraj vstaneš ob 5:30, pa do večera si skozi. Akcija. Kaj gremo? Ben. Džungla? Juga. Hi. Hi. Lila, kam? Ne na korenine stopiti, ker korenine drsijo. Ne? Koliko vegoga. Ja, tako, Koliko vego. točno tako. Zabirati go. Ada jorong keluarnya. Ada jorong keluarnya. Jorong tambah satu malam. To ni pokljuka. Okay. Kar ga drsa. This one actually is a herbs. Local people actually for medicines. Resistant on the weather and also termite. Right. You can come in here one at a time. A so tle krokodili. Ja, jaz ne sem ga všti. Lila, jaz te bom nesel zdaj. Še se kam potrudila sem. A da mi ga daš na rame? Je fino? Je fajn, ko te nosim. Zdaj pa meni skoraj vse. Hooray! Wow, kaj? Oh, Jack. You have to pay when you grow up. Kako je to? To je plezalna stena. The leaves are useful in the jungle, right? This one is usually we use when we got the big cuts, right? This is how you're using it. If you got a big one, you just squeeze them on your hands, and then you can see what do you call saponing chemical reactions. Yeah. So you break them, you'll find like this. Then this one you can use to cover up your wound. You just take your knife and just making a small cut, Ah, tle kaj dela stric. like that. Zdaj, ko smo tule sred džungle, naj izkoristim ta trenutek, pa se zahvalim zavarovalnici Vita, ker je res, opala, skoraj padel, ker je res z nami že več kot 10 let in skrbi za to, da se na poti počutimo varne. Hkrati pa prenašajo vse, kar mi delamo in nam pustijo proste roke, kar je pa tudi svojega denarja vredno. Evo, zdaj pa naprej. Kaj je bilo? Super! Gazili smo po blatu, spoznavali smo rastline in Art je ponosni preživeli 9 pijav. To je naš
jutri pa spet gremo na letalo in letimo na hitro v Kuala Lumpur, pol gremo pa na vlak in gremo v Ipoh. In bomo jedli pasijonke. In pili koktejle. Se vidimo v Ipohu.